Sekarang ini kita panggilkan dengan surat nomor undian 06. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nastaghfirullah lana wa lakum min dzambina wa min dzambikum. Nastaghfirullah lana wa lakum min dzambina wa min dzambikum. Nastaghfirullah Nastaghfirullah lana wa lakum min dzambina wa min dzambikum. Nastaghfirullah lana wa lakum min dzambina wa min dzambikum. Nastaghfirullah lana wa lakum min dzambina wa min dzambikum. Nastaghfirullah lana wa lakum min dzambina wa min dzambikum. Nastaghfirullah lana wa lakum min dzambina wa min dzambikum. Nastaghfirullah lana wa lakum min dzambina wa min dzambikum. Nastaghfirullah lana wa lakum min dzambina wa min dzambikum. Nastaghfirullah lana wa lakum min dzambina wa min dzambikum. Nastaghfirullah min dzambina wa min dzambikum. Nastaghfirullah lana wa lakum min dzambina wa min dzambikum. Nastaghfirullah lana wa lakum min dzambina wa min dzambikum. Nastaghfirullah lana wa lakum min dzambina wa min dzambikum. Nastaghfirullah lana wa lakum min dzambina wa min dzambikum. Nastaghfirullah lana wa lakum min dzambina wa min dzambikum. Assalamun alaik Zainal Anbiya. Assalamun alaik Asqal Asqiya. Assalamun alaik Zainal Anbiya. Assalamun alaik Asqal Asqiya. Zainal Anbiya. Assalamun alaik Asqal Asqiya. Assalamun
أتقى الأتقياء السلام عليك 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 زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائما بالامتداء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائما بالامتداء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء 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 السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائما بالامتداء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائما بالامتداء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء لم يغتلم قد تها مطلقا أبدا وما تساءب أسلم في ماذا الزمان Nabi hantam melumpa malam uras lama-lama sebelum Nabi pitan di bajamun sepanjang masa lam yaqalim katuta mudlakan abada wa matasa aba aslam fi madzal zamanin Nabi hantam melumpa malam uras lama-lama sebelum Nabi pitan di bajamun sepanjang masa min hutawabu falam tahu wa ma waqa'a zubabatun abadan fi jismihil hasani binatang keut hantam jiplung jimetu mengasai dinalala jamopi hantam roni batu boyang mulia ya talim katuta mutlaqan abada wa matasa aba adlam fi madal zamani nabi hantam melumpa malam uros lama-lama semengup Nabi pitan di bajamun sepanjang masa bi khalfihi ka'amanir ruyatu sabatat wala yura aslu bauli minhu fi alani dengan likod nekalan hanatu sembah maulana nutui bukan santan wajib tahu dan tak percaya lam ya talim katutaha mutlakan abada wa matasa aba aslam fi madal zamani nabi hantam melumpa malam uros lama-lama semengup Nabi pitan di bajamun sepanjang masa minut tawabu falam taruh ma waqa'atu babatun abadan fi jismihil hasani binatang kerantam jiplung jimetu mengesai dinalala jamopi hantam roni batu boyang mulia lam yatalim katutaha mutlakan abada wa matasa aba aslam fi madal zamani nabi hantam melumpa malam uros lama-lama semengup Nabi pitan di bajamun sepanjang masa bi khalfihi ka'aman ruyatun sabatas wala yura aslu bawli minhu fi alani kembali kode nekalan hanatu sama maulana itu bukan santan wajib tahu dan tak percaya ya kalim katuta mulakal abada wa matasa aba aslam fi madal zamani nabi hantam melumpa malam uras lama-lama
hibah zaman sepanjang masa. Hanya sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.